na bra bo na be kire say nyame asimasi na nipa we yahia no so what the make na say yes nyame nsa wo so awurade afrɛ me asoma me tenensa dam so den wa bompaya ma obi a owo ha obi ma na enso anu abada me de me mompaye ma ensanchani nsi ba nyame na ensanchani kuta no enti wasoma me no obi de ne ha na mane betum anim na me hye wo no nyame sɛ nipa asima sisi sei ni sei enti no na mo dom so na boa no otime boa no bebre me wo nkora me enso mo de o mato me ye ne nyina na wo ho ayedene a awurade nam yanum kasa so ne ma wo bai wenum kasa keke yes na awo ho ayedin awo ho ayedene na mo wo kasa ye no yes ena onyame soma o ma wo tumi enti wo tumi yes yeah enchiri mai mu na sa tumi ne sa ansa nchene ahodene ye adwuma no sa wo didi kan ana wo de kan ho ana be sintidua ma mo enti na obi ne me na chekora mpo na agide oba me na obehu se sofo so nyame nso ye bibisei otumi hyenkom e ba cho men hyenkom menyenkom hyeni ba otumi hu bibi fo bi ho eno no men pese meka se a gift nyame de ame but e normal ma hu bibi ama na bam ati bibi ama na bam kura mete so mre bi me son dae na me hu se anwa ka kase na nya anwa ka abo awura bank ho na me preachi na me ka se na e benada na me preachi na me se ma so dae na ka kase pa abo awura bank ho no mabu bank no ti no me ka na benada kuada yawada na anwa ka bebo awura ho no aye dae na me so ye nye se mani na binti no mi hu bibi e fa dae so mu ne nkraba me nye difo na se commissioning wo what ya sorry me evangelist enti wa sorry Dabi wo kwa sorry we me ko Pentecost so that's why me ko Baptist and Assemblies enti wasafo mu a wo no omunim edwuma wo ye omunim pa omahu pa but omuni problem bia with the wo ye enye the whole problem no ono an dadwen na asem hyenye na edwuma na me ye enti emfa ho aha ne enye me case kra asafo na timi afre wa ka kire se ni ye bi a wo ye no bebre Pentecost o se o Pentecost am ko Pentecost for mo ni nje de wo ye no omo adwene mo eda ho de me ye no ho ntiase but asofo mpanifo kra wo aso do ma frɛ me se me kwa bontan ma mbo shatawale ne sa akode mo nyum mebe bo eyibi na wa kire me se eye wo ana enye wo okay biggest na trap on plenty talk na say to God transaction in them sikabeye se media blog no sunti ya pull up on one ya nikila boy there 12 ya friend say ya front if in him hona sibra form until merely him say did the life I live for here. Just I see with my eyes on of some catch my better when she goes to so I keep it all to myself. Be around me cast I me am choice I am to the me be on my work. Silent for me, rest in peace, Sister Maria me. Namima Yarigana, you bet I was solo one day, and I go tell you my story. So we wona o yeah sa rap way na evangelist a e was a otonum e de hyenya media ni onyam enyu we na auto ye ade boy to ye enyu we tournament black cherry aye okay because we na ukra Micah o cancer pa no wabonten yes ye hu ya den e ba o musa da na o sha to black cherry e bra na o cancer pa de agi akra me pe omonyum e na ansana me esa nso no me so dae na me de e preachi o so dae se o de black cherry ne shatawale nyum okay e na flavor nyum bi ashawo awosha e na maso dae me de preachi e na shatawale na sanyum de o ba e be de na obi asakra sa ena shatawale nyum ayo ena so na me de preach na abofo atwam ho ahia na mbo mutinko o so dae se o de shatawale nyum ayo preachi na abofo dae nim na abofo atwam ho ahia nu se abofo so abofo atwam ho ahia chentare fufu na mbo mutinko Fiona biggest net trap plenty talk na swear to God transaction dem sika be say cha metia blog no sunti ya pili up one ho
yɛne club boys bɛɛ 12 yɛfrɛ ne sɛ yɛwɔ front ɛfie no anim hɔ na asibra fam anti meli nim sɛ did the life I live for here things I see with my eyes no meka kyerɛ ma bere one she go stress so I keep it all to myself obiara nsoma me gangster yeah me am choice ɛyɛ to deɛ meyɛ bia I'm aware silent for a minute rest in peace sister Mariam me nyame ma yare janna yebɛhyia wɔ soro one day and I tell you my story so we die ho no silent for a minute rest in peace sister Mariam doing so many bad things but she can't me man meaning power having ya kavima mi o cause I really lose my way and you say na ya kyerɛ mi o so ma nya ne sa ebia na asɛm aba ti won fa me sa o na kwaku free pod ya asɛm bɛba o kila mind ya asɛm bɛba o na o nyame nsɛm pɛkɛni a nyame de na asɛm asoma o ɛna ukodu abɔnten ɛna wo hyɛ aseɛ sɛ wo to nwum wei na obi to nwum wei a wo ebonsama na maybe sawo sɛ nya bɔne sɛ obi to nwum wei ntimi to e normal enti sada no o to ye no nipa na etwa ehia wo no ne no mo kan obi an kan hwe untimi kan hwe agye sɛ omo a omo da sukuta 1970 minded adwene no tete adwene na ye preach gu CD so eton ana sɛ tete adwene na ye de cassette na ebo nwom no omo da sukuta 1950 adwene de omo sɛ o de nwum bi sɛ ya asɔre ana ɛkyere wo madwene but omo nim sɛ wiase na sesa ya ba wiase foforom wiase na ya ba mu no nyamesɛm nya akɔno biem preaching obi amfa ho biem sɛ the first now preacher don betwa hia tie ɛna nyamesom ne nyamesɛm no nya akɔno ma ngiri mai afiri omumu to wo begina tie ma obi mfa ho na black sheriff nwum ya wo tu preaching ana nyamesɛm bɛn na wo mami hu tonga ne wan kɔna nyina me bɔ so sɛ nyamesɛm nim so me bɔ enti wo bɔ a ɛyɛ den ɛde ma nyame adwuma na wo yɛ no mfa so obere wom de ma awurade pa tonga bi wa bi wona me ko gina me nkɔbɔ firi ngo be pɔ so ba me bɔ tonga adentia sɛ egina ba bi kura me gina no ba bi wona ma ntimi ko geto akɔ preach no me nkɔbɔ si campaign ntimi ntonkwa no mo wo me se kan kume tiwidru a na ma bɔ shatawale nyom because eno no mo ani gye ho temi no mo de bɛsa ewia ne yɛtu ɛnfo adi ho nkɔmɔ akyerɛ sɛ nyame nsɛm pakani mehu sɛ wetwa mpɛsɛmpɛsɛ no metwa enkyɛ ya fe na eno so rasta ya me ntwa nwie ade na wo yɛ rasta ade obi yɛ rasta e bonsam ɛyɛ Africa fo anka sɛ mo kreti mu nyame som o ɛna asɛ da bia me ka sɛ mo kreti mu nyame som na mo gimi the serious asofo wa Africa 99.9% no ɛyɛ gimi ɛyɛ bibi na ya de ya adwene ne yɛ nyansa kreti ɛne ehunu sɛ yɛ som nyame te ade bi wono ma obi ya na yɛ sɛ ɛbɔne ba nyame mfa ho wakyerɛ me kana sɛ enti no obi yɛ dread na so obi yɛ rasta if you come to Africa ehunu sɛ ɛbɔnsam na so nipa bɔne ni but obi twesa kola de a ɛyɛ normal ba osofo bi twesa kola fa nkrɔfo yɛ obi so yɛ rasta ɔno so nyɛ sa enti mu de rasta ne sakola na nka ebu atagye gye a nka nipa ni so no nka asofo no mpo na nka mbɛhye wɔ mpo enti rasta na biribi bedu a obetwa na sɛ ne me twa enche but o ye for buta be nti na o ye so be rasta no buta ya me de ye rasta no me ba chobra Facebook Onua 95.1 FM nyame sempeke ne o Suro Nyame na enewie ye ne no etwetwe nkomo live Onua 95.1 FM enti wo be so hu no evangelist bako Ghana ha o trend be bia wo ho TikTok say Facebook be bia wo ho wo de bra Facebook na be he we twa mpese to aso enti no mfa so de awurade nya bi firim ana mpese ama ye nso no on say enye physical thing de ma nipa se mechirem kurampo spiritual ama mini nyankopon watre me kana se yo nipa bi ro no ma opa magana sofo nyina nko se ko preach o mo ntena se ntie ba me nkwa me ko no mo betena se atie ama ebi kura su ba no ma ye mpese ba ma sofo na twasa koda no ko medwane enkrofo se wano ya dodo ma no nya ya me preach ni atem sa preach na twam enkrofo se wano ya afei u cancer mpane na obi twemu a na kasantwini ayampia na auto menya sa obi na adwuma bie nim se mente sa na no u preach na erebi twem u kasetia no awura ban wo no ayedan minim de run ye wo bad utimi hwe obi a na wakase mi na dabi ba ko na me preach na boys bi
omode ode abayoa ode ne nsato abaya ko mbe famachi na me picture ti amasem na boys na say youth no ne boys no me free dem o nto so free dem ame ti message na me preach na on so ahye dade ne nsato wo ye de na hu se na wa hye da na obi ni ga bia na asem na ani asem be hia say baby asofo no me gina preach no ye mbedi sa rof no ho woni me sofo gina preach me gina me organizer say me preach and the sofu preaching na me say mass we ya branta ya mass me wi obone ni pe bere nya sika bo bresi so to adan ne afie mass mu nti no mo hye no madi otere me kana say mass ma twa obi nkwa so mass ma wi obi dambo mass ma wi obi prison tell me tum na ntene fo afa mass mu no so de sa to oba kon dia be fa machi pen etina eye o ya se onu enya oba na me friend no say de ntina sofu me preacher o de sa to oba kon be fa machi na o say ya ne ge na me say no onim nyansa so o say ka tell me say ne ge ko nti na omusi wano eya manu nya ya ono no sa nipa na me kasa che no kra ahwe kra wo hwe sisi yi o ka che ndem no ka che one me ham so de but achi no o temase eye normal de man no na eba ne se na wano eya nti meti se o speakers na ye beji ko ye me speaker de no o maji me speaker be for time yanka ma ko prison be for well prison ben ma ko central ma sa da cells o ye den e do ko prison preaching na aden den na ko kan ye on say na me tell say yaba generation fufurum nti no first no say na preaching say na ano odin preaching to hashes on eja atemdidie ne ayi because first na nipa unu say na preaching and na preacher nipa betie enu ye generation bi atwam say na ye preaching enti ukoka asem bi na e ma ye che bi onoma 2016 say yewura former president John Dramani Mahama atwam na me preaching na soldiers for say na kaka campaign time kra ntina wo we even say na soldiers for say me numa fidie na president ntwam ansa na me say me num no na otiam say me num na me say me na wo hwimani so na me to form te me to form na me sorry say me the mic ne ko hwe ni tirim hey papa asem we na ti o mampeni etwem eye nanka mejai sa be nan kora adwene wo ho 2016 enti mampeni etwem ena na war oso ano ye din a o preach pa mani abere ena soldier for ne say twen na mampeni ntwem o mun ka say me nyan mpo o mu say twen ansa twen no ntwem na me to aso ena wo ye wadwen say na me say da nyame na say me preach ho ma aba me so so trot me epam ho ena o hwe waso o hwimani so still no now person the mic ko boniti me the mic o hwe ni na ba ku firim enima bia onu kura firi o bomi na abirwa bi na be da me so fom ho na o mu ja me ko mebu mekume oni nyina ya fam me bi minim se mi hu se na se wa bo waso na eno na magnet ni me mama so o da bia dai but adena eno so de eno so abeka o preacher na asomade hye o the blanks na nioma tutu kom ha na normal Luke chapter 7:33 o se den o se na Yesu ni nyomanfo ni akrofo na togefo tie didie no falasifo no se ne se ade ntina wo ye onyankopon ba na ne neboneyefo na tie didie Mark chapter 2:17 so sa o se den o se falasifo na trefo no mebusa Yesu suafo no se ade ntina Yesu Kristo ne enyamanfo ne akrofo ne atogefo ne etie didie sometimes as a pastor as evangelist I was so bomb pie na rade kire wo say ahanoma wuwura no kone no mo nkodi agrobe 2 weeks o check Pentecost praise be Methodist Assembly Roman and Anglican omo no mo ntwe akra ma nyame o last 4 years e doma na wa asoro mo eda so ho awura Pentecost ma mo da so nyomo na da so last 4 years nipa oni mo asoro omo na wo sofo da so di sofo wo mo so wura praise be Roman Anglican last 5 years e doma na wo ho no mo na asofo da so di asofo wo mo so hu hia nyame omo hu hia yakopon eye ghetto boys ne sebi mpedia sa yenu ama na ekom ne ahokire bi nti omo ye jantra ene omo num koke ya se tiama omo ye condemn ade omo gu mpokire mu ya omo uhwo omo ye nipa so hu omo ase jata ne nsisire no omo na nyame tesoro ne omo ho dadwe ne omo ho yiwo ne so but omo na asofo no ajagu wo no omo hye coat abota ya abokra de kwa hye mere shoe eti asode mo tinipa ba ko for 5 years ena me na maba na me bobanda na ye rasta ebo yiwura sa ho me ye bonsam de mamo na wie na mbehu ba bia yifiri aya onye ska we me ye afuo oye afuo ka nyame dwuma no me ye afuo
eka nyame dwuma no me ya body fu ne ba banchifu enti unye sika no a na ode akọ abonti akọ kansemba no ya we mi free Kumasi na ba no me ba akra na me sika san na makọ Kumasi sika besan sika san se me collection no me se ye ne ye dinti no o ma me ha asofo no bia diem me afre me ne anem adidi matem se komede me o man we mpa se me ka se collection ye mfa manya me na ya na yedi nto obi am wa me komede mesresre sa ntino sansem na me kan ntina ma enipa nso me mu timbe preach akra na madwana koku sia na me ba manya 6 million ntime sa de ba minim se 4 days time be sa na ma sa adwana na den na ma usika na sansa set transport bi ne say me preach work Kantamanto free Kantamanto am be so me cost penters nti free Kantamanto cost penters no de obeje me so ba bia me di mfidie begu ne nkura bata na ma mi so me preach me ba akra ma preach wi amanya collection kura dos na no na abongo titole me preach no de 200 Ghana ebe shame nsem sa dan ne dan preach ya menya iska be 2.7 ma preach nya iska wakra 80 cedi 90 1.5 ne na ba bia me firi me wie na asa tema me ho kire me enti unye sika no na ode unya unfa nsiesie unfa unni sika ne yedi sie ne mmerem yedi sika sie o Ghana ha wa bra day unya 1.1 million na Kumasi na collection ne bakaka collection na wo kano emma sade yedi bisie ade to mfidie mpo na okay mfidie na KM for Nigeria na bachan omo di ama bachan na eno wo ye de no mo je eno no mo se me preach anwumere na me ko preach anwumere na se wo so nim se ye na minim anka me preach opa me ye hye Ghana so ye preach 1 year me preach 1 year Roman 13 ne se o ma wi amotana mu sum panimfo na mo fa le die me hu video bi ye ase minim se get to boys bi rasta na oni omota da Facebook sisi oba Facebook Onua 95.1 FM okọ ghettos ni omko kanya me se ghetto ni ba bia ko ya sorry ba okọ no me hu se wo de asomade ahye maso eno na gina ho maden oh me na me nti amede ko no but me ko no ma obi o hye bibia me preach no wa woro me wie na ma woro na me nkwa me de na hye me de asomade no rasta we ya ma ya gumiti me ma wa man to bon boys o betwa mo de agu enya bone de ba o man we ni ye continent ha no obi ya sa obi wo mbo akro fam wa wo ya de ma ye bia rasta say ya obi pese obo abato hu ommo ntino ase yuta wu sisu na wo nyanya aboafo na wa ye sei no ye enya bone de onyame ni so mfa nyame ho de but Africa na obepie ye no mindset ekuta ye ni ntino wa amba forma ho be kyerew enti wo de mfidie ni fi Kumasi na wo de ba na me de ba enti obeya na osika sa na wasan akọ echi na efudie na oye no okotonton na wasan aba mpajan emfaso be na ya onya wo e wo dem preaching no ai memfaso be nya frem se Nyankopon bo me din wo na hiniem abofo nso e ka me ho asem wo soro se metimi preachi me dro sia me wusesi akora mpo Nyankopon enhwerehwe because this year my preacher my nipa for ye gay asakra me nya asem ne kada me kada hwahwa me ho so obi edi so 40 years onye bi da debi this 1 year perimetima kasama ma bra bone me ne yo yetima convince gay for lesbian for me no we for mo jai we no ma atre me timi nya mfaso ofiri mfaso ne se ma kasama obi asakra e den Nyankopon bo me din wo soro me ma 5 minutes me oni nya me man kasa wi awi okay yanko nyame hye nipa bia wotemene sima kakra me no kasa impese wote waso na wotie abeboa wo ahwa na wo ya brante wo ya abayoa ebre ya dumu no ebre wo so mo ani da honom na wo hwe wo yi ebre mu bone aya akolo nyame so kire bone aya fefefe nyame so kire bone aya hwehwehwam nyame so kire bone wo hwe bone a ya hyehye ne glasses e de perfume agu no ho nti no eba na ye hwehwehwam nyame a obo so ne asase me no mienu so kire bone de etoso mienu eni kwa se woni nyame ntam eba asem tina me se brem wo teme ne amani na wona hwe wo yie ante sa se de bone asia ye akono na bone asia ye fe na bone asia ye hwam no ebe daadaawo ama woni Nyankopon ntam aba asem insha na wokra wo dwene nsem a mekan ho anhwa na emre bi ani wode ma obie na emre kakra ya amanya ya me no kasai na wo no wi ase fa na ka che wokra se free sa bre ko wo ne bone to nkwanta mapai